tunchuma RAWNGBAWLNA CHANCHIN kan ngai thak tur chu Ecuador rama chona ma chonin ti Chile rama Mariai CHANCHIN ani Mariai chuan alei zon nu Angelai thin cancer adam le tak nu chuan rin na kong thar azo a 7-day Adventist te pathian chuan atong China achang ani ti aringa ama le achung te zong chuan Adventist ko shanan zom ta ani ma se Adventist ko shan zom ringot chu atok silo pathian in thil tam tak ati sakto a pathian tan engemotal ti letve adu ani chuti lai chuan Mariai chu Chile rama no pangdin mun hlau omading te chan puina na thokin a ommeka chu na chatak ni in chian tam tak anei pha a sumlama po abwai lo ni khat chu a chian pakhat hian ramdang missionary na thoka kal idu velom ni ti in aronzota chu khovel puma Adventist program pakhat Adventist volunteer service kaltanga missionary na doktor som na ani ti chuan Mariai chu Adventist Youth Congress ate delve in speaker chuan missionary kaltura som na ti ahan siama Mariai chuan annar theilaw heta hi ka ome mintir de chelal pa ti in achong chai ta top maya Adventist volunteer service akum khaton athonu chuan Mariai chuan ama chu an shiang le zwal tle mai tun malama van tlang tanan na alo tho chin na background chu no pang kai shrinan tile Ecuador rama khopuilian per palina Santo Domingo Adventist no pang te zirtir na ate mang changkai ta a atira chuan chu tiang ramdanga nun han man chu harsa ati ve hle a anule pa ba ka anaw te pani chu angai tak zetani tin ama walvel tu le thil chin dan shang laka in siamrem chu harsa ati hle a Ecuador le Chile ram hi South America khomwal pui omnima se khovel shan vevea ang mai anni thil pakhat Ecuadorian chu tui ativiaw na in danglam ati hle a Chile rama chuan tuk chhuana tan eitur be thamte te heng chang yogurt bong nu te changa siam eitur thingpui te ba ka theilam chi te hi an ei maya Ecuador a ve thung chuan tuk chhuana tan cho rice le bean ba ka chume kan fry lam chi te an ei chin thung Ecuador mi te tuk chuan chu Chile rama changa missionary local te tan chuan chu pa ngai ei huna an ei angmai ani a harsa an ti deuh chin chu ba ka thosi an tam hle a se fa mundina an ombok Mariai chuan thosilen zar ve bok ma se umzia anei te chiam lo ataksa mundina se na nu ma ade thlia thwa mai ani sikle sapo adanglam hle a Mariai chu Chile ram ni puilaya lum takle thasiklaya vot taka khan alo in siam rem thiam to hle a ma se Ecuador ero khopuilum wap chur mai ro sur na sabok si ani thung karte aliam de nu chuan Mariai po a umna thara chuan a in siam rem chauve zela pathian RAWNGBAWLNA sikula na tho chunuam ati zong tak ani bok he sikula no pangtam takhi chu akhwale tuimi sachila tia an shate anni a umzia chu aram leilung mi dik tak ti na ani an mi pa te sama chuan rong sen eng an noya adum le war a khampe zong a chial kor an habok an mei chia te chuan kor rong lar tak a khampe zong buka chial an have a no pang te chuan sikula iswa chanchin te an zera tin Pathfinder Club program te po an nei bok ti chuan no pang te chuan an thuzir le shiat ang te chu in lama an hon hunin an nu le pa te an shil chhong vele a sikula an na tho achanga no pang te le an nu le pa ten pathian lam an nei zel ani ti a mu in Mariai chuan mak ati hle mai Mariai chuan zirtir na na chau athok lawa cardina rui hlo ngai te enkolna center to program ko shanin asiama atil bok china chu center a chuan Bible te zirtirin in fiam na te an nei pui boka chu tiang an zirtir na azara chuan mitam takin an thilung iswa a hlanin baptisma an chang ani tin Mariai chuan no pang enkol na mun te atlo fawa Bible te zirpuin no pang te chu skit te chan pui chin kumaliama Mariai chuan pathianin ala shat ngai lo tharau thilpek alo pereng ani ti chu a she chuak ta zela zirtir na manga midang tiril rune theina thilpek anei ti chu a she to a ma se fui phur na manga midang te ne theina thilpek anei ti ero ala shelo
mizak zum tak ani china ma se tuna chuan sikula le mundang danga pathian chanchin soina kalkwala ami malnun tong chu kaushan changa asoina kala pathianin an chong china changa anaw thin cancer alodam tak dan chu asoi bang theilo pathianin an chong china chan dan le an chung kwa adventist kaushan an lo zom dan te po asoi fo chin Maria chuan a chanchin ro puilo ve tak ni si tharau thiang lim zara chu ti takamidang te thillung a khoi ani ti a mu chuan mak ati tak set ani kumte alo top don ta a ana thona mun chu Maria chuan chwa san a she le mai ma se chile rama a hon le nu chuan rongbawlna tur na thar mu in Chile Adventist University a chuan counselor le zirtir tu ni bok na chu atok vele ta a alom hle Ecuadora ka rongbawlna na chu ka zo to a tuna kan na tho me ki ka rongbawlna tur na thar chu ani ti in Maria chuan asoi ani tun quarter thardin sabat tholom chen khati Chile rama Maria tho na Chile Adventist University ti changtlun nan akaldona he university hian kumtin a missionary som thum khovel mun shanga tir chwa theina tur training center thar sak atuma he training center thara hian zirlai te tan classroom panga ba ka mi zani somnga chut theina tur auditorium a omdon bok phalta ka tholom in tho awangin lom thu kan soye khati zong khatun chuma rongbawlna chanchin kan ngai thlak thei chu ani